Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kesni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. MLA jong kamau plang constituency wa sentar kelas sun haka khatnyo trek unai luar arjar arpho ula pelat pe ba ek ambulans pelathiet na kasong jingrap jong ka chief minister relief fund jong ka sarkar jila ya kepala IT syaka Nongspong PHC ban penan kam haka baket ibre ki badan kam jing sumar kirke sha hospital haka jing pela ini ambulans haka jing lang belingkot ha pelau jong ka OPS DHS MI lai dalang ru u Dr. Amanwar Dr. Bopet yang Nongspong PHC Dr. Sik Harbi ex acting Sordar Snong Awan Testar Marwen bat kiwe. Adu senam kelai pupra yok ke ambulans te haus senam hajar khatlai kentah hitertar te ngimsim layo ambulans yo te halor kan ya ba inong kum kinong snong jongka snong Nongspong imat jing te haden kata ilaj bani kendo i lokal mele te kumta hi marmar nagaleng jong i lokal MLA jong iru ila tre katla ibor ban yarap na benta inong snong jong i te imsim lakarran ila yaj bet shakmat bat ila ai kata ka message yang iba sayok baik ka ambulans leyai sya nama ka bakalong kunia ka sarkar ka beduna bat iral arrest ro ka solution hapo assembly hawe de baki ambulans aku tu kuar te ka government me khala jungi kanang duna kapsa hakipisa de lorita tingi sungu ai ka jung sungu sikade lokal MLA jungi ibala tristam balawan ra ben ket kathia kasion namenta upaj ba nong jong kathan Nongspong hi baro kowe ke bahap ko PHC Nongspong kadai ke bala damang terpang lengba ka jing tristam jong i MLA jong ka hoflang constituency but kini kisnong bajuan barobor na kisnong ban ya benpau ya kathia kasion namar bomdan ka ambulans ndai namar ka jing start ka jing aibut ka bawan nai lokal MLA ini ka ambulans ka don mentah mat ban pelat ya ka Nongspong PHC ban ngangen scam ba lemba kan ka ambulans kan ai ya ka jing sakri ya kipat Nongspong jong kathan Nongspong PHC bat kumjuru kan nong ka jing yarap ya kibriu kiba sitam kiba dadam ya kan ka ambulans bat nginget scam ba nang ni sakmat kanong kung PHC kanang la ban ai ya ka jing sakri ka babaha bat ngingit kamru ba kanong kung PHC kan la ban ai ka jing sumar don kam ban pha syo yes ba kan ka ambulans kan ni ka silong betang naman tagi emergency kibala ban mi ha kanong ko kanong spung PHC kadai kanong ka PHC ka bala rimba ti Henry ka PHC kamdon ya kani ka ambulance ka baki don kam hakaban rifa ya kinong pang nang tay na Nongspong siya Shillong sa hospital bafir lani man pinikit ikinong pang na kibay kijaka mamarjan ban ra po Nongspong ti Marialong Emily hu arjar khatpra ngilay kerpat ya ka health department lembaga district medical health officer ban bu ya ka proposal na kamta kani ka Nongspong PHC nakalang ka health department kila simkia ba tama kala jaring khat ba ka sarkar ro akatu ko por duna kalong duna ka jingdon nga kapisa ti kiklem la hi ban sanction ti ausnem arajar khat kandaru ngilay persyang biang ten rei mentaus nempat ngilay donbok ba kumbaong i Dr. Aman ba lembaw ka chief minister relief fund kila thiet ikini kikali men kam nakamenta banyada ya kini ka jingpang coronavirus ta kuju ko por ti ngala lek chipo chief minister ringkat hak tu ka akikindiat benai ringkat bat sambor sulai nga kan mau nang ta iba lambor maniang nakam ta kawi ka kam ndi nam ta kani
Pada kaju kapor ngala kerpat chief minister ban spare kawi ka ambulan nam ta kanong spung PHC. Kung ba fitip kanong spung kadai ka snong ka ba don sya kanong kendong ka bala kamjingay na po snong. Ka ba ki kali ke balik bawan nang tayro ki dunab ha. Ti ba ya ki briu ke badon sya ketika tan ban man sumar po snong ki syam jenjar chbon. Tingala ya tu chief minister ba ki ka jinglong jong ka snong bat ba ka PHC kamdon ni ka ambulance tuwang yang ngaso bahasa pinken mau nem hadin kat tu anipor ti menta kumba artiyo yai ngata di message shau lembaga WhatsApp ba ban pinken mau yu bangila don kam ya ka we ka ambulan nam ta kanong spung markum ta hi po si second ula jubat nga ba I will give the order ban hand over ka we ka ambulance nam ta kanong spung PHC. Tapi ni pura aku long omdi tan nakadaw ba chief minister uya day ban nga em kadai lomba ki recommendation lomba ke health department lomba minister jong ke health department baka nong spung sisya ka don kam ya ka ambulance bat day ban perkhat ikni te lomba ka jinya tray lang jong baro nakaliang MLA nakaliang jong ka health department doctor minister jong ka health man recommend lemba ka dong spung PHC ka don kam ya ka ambulance te kani ka kali menta kala don bat kata ka jing kerpat ka jongi kala orlong te kumba i doktor menir la ai kublai tengaru ngamla bonong en ngadi ban ai kublai ni kong chief minister ubala ai kani ka kali na ka menta ka dong spung PHC ya ka health department apo ka jing alam jong i ba elhek minister bat i doktor aman Kamu direktor ngamut batong badipik ekonomi health department.